News Channel ahin pen star Milingda Shyam hola English LP School Teacher aphan Mentor of the Year TK News ahin pen Kichengsi Award Kipajirpon. Labangso Award lagi pining 2025 aning kan ni 514 ni TK News Channel Foundation Day amai ki pamana hud pinang aning krung ing sai pen hola English LP School lo thanbang star Milingda Shyam aphan si pipajirlo Kepajir alam thi alang li students aphan lo ke than ke misen la pen students tumpan ning arong kachipithek students tumaphan aning kaparong ponthek lahai hui misen thekun long si TK News Channel ahin pen star Milingda Shyam aphan award pipajir pondo Sons ipini ni 19 July 2025 arni TK News Channel hola reporter Philip Tisopan Milingda Shyam long an pahumli damsi So Fransi TK News Channel huipen langsung TK News Channel kelang arah tu alam pasal ni apong pen TK News Channel kadang pi baca poin tu kadang noni ligit kena sido doma peluang teh cukela LP School along sido ladang ni TK News Channel huipen because na humri ma peluang teh kedam tang for foundation de TK News Channel huipen ahut dak cukela English School along master sir Milingda Shyam along pan isi along ni lo kithan mate smart pen atum han lo kithan ki mesen la pen ke aning ka parong thek la poson News Channel hoi pen ke thek long pen aposi TK News Channel hoi pen along pan certificate la pen momentos along pan kitik pido la bangso certificate la pen momento ni ke pajer ni pansi non ni da na sarong na hongilo es la bangso pran karbi atum apan apeng kithenai karbi mapar sini di alani pan rekpon pabrang ko alani pan ke panong bipon certificate ke lahelo lapen ke momentos ke la gero la sinoni di alani pan la hinis tame alani pan arineng pajer pon ko Coba praktik lah. Ada boleh. Sama. तो सर दादा चुकेला इंग्लिश एलपी स्कूल along nangli long TK News Channel hoi pen nang kahumri alam the message isi pita sir Message bang hedi Fransi kardong kadoi khanta milimen ke Milingda Shyam lapen isi alam the bang mane nang chuningri lo sorry nang churo partik lo la TK News Channel tumpan je mane laponang appreciate tun pot nilihin pen bange nili unan mane ansu se bori pon bong bong ki pami khan lapen kubulona litum ta mane ansu se la masih teacher tum cepatuk nai la tum khan ansu se mane appreciate pon mane kubulo pachini pon bang si kenang solo non long ke mane masih cepatuk ma ansu se mane pabori pon na ansi mane kubulo government LP school long ki charli tum ta mane chingthur pon unji sir la so school along nangli comment tu pen si na ke join ning cheng sir 2018 aning kan lapen nilitum staff tum chiki metik nang ko pretik mane osomar tum han lo ke than cepatuk bik la si ansu se mane lason attack kubulo kido LP school anta mane cepatuk te ansu se thek mane cepatuk ba endo pik lo henon ta sita ansu se dong sa ko bori pon bude ansu se thek pon la student tum pan lo ke than ko son si aning parong chen pen thaning masala ma so lam the sa ko than ta mana student tum paning parong ke hedi mane kubulo hala tum pen pamilai tu nei isi bonding mesen angji aku jong si school hem isi bonding mesen put hedi mane kubulo ha ne kai pulang ver lo je school hem lo kut ke do menai ning arong nai ke lapen hedi mane jong si ili smart men chimilai dun pute mane ethe thini alam aja ke hedi smart mena sita mane buji dun mane ili tu pe sita hedi latum buji dun je pc claim nangji kupi ke claim pen si mane sartum ning arong ji puhai hue hedi basi latum mena da matha apu aku jong si ili mane latuma support dun pute hedi latum ansu si mane ning arong ko ki charli bhanke aku madu student ame jong si teacher phan mane ning sampik pute hedi latum ke charli bangke mane bor ipon fake po mane aku jong si teacher dum ning samse be madu student me ili mata mane ning samse be di ke charli class ke bana ning ha latum lasi latum pen mane ansu se pamedu nang po chingki pamedu nang po mane alang tum ki un e an bor ipi du nang po lason hedi mane support pibek nang je
Osumar tum mane laan matha thek nanti je yes ni tum thek thesta teachers tum tu nang support back boni tum phat ko hege तो चलो तो सर to